Welcome to the new episode of Aslimeni Maswati. Namuhla ke Maswati lamahle siphumile sila esiteki endzaweni yasemoyeni. Lapho khona sivakasheleke umflo omusha libito lakhe lokumathokoza kunene. Lo ngumfuyi wetingulube. Uyasichazela ukuthi ifunding yaka Youth Fund imsite kanjani nakusungula le business kuze afike la khona namuhla. Uphinde uyasichazela kabanti ngekuthi ke tingcinamba letifaka ekhathi kwetshela kwetingulube nabo bo foot and mouth bum-affecte kanjani akulese akuyona kulena business ye farming kwetingulube. Ngicela ke si enjoy ihlelo sisakhulumisana naye sive story sakhe ke lesiphelele. Sivusele emathokoza kunene sikuvakashele lana emoyeni siyeva ukuthi uka farming usesemncane ela usithatha usibeke nje ukuthi ufika kanjani lapha ka farming ulima ngulube. Ku farming ne passionate ye farming sekunesikhathi sifuya la khale lengulube siqale lembo 2000 kufuya nje ngulube commercial. Kuthi nje kuye kwaba nethinking ekhaya abese le business siyange kuwa so size ngisazama kuyivusa mina ngalokuthi bengihle ngisitha ke umlo omtsala ngimile ngathi ngiyati ngale ngulube la kule family so ithanzile ingulube kulamalanga so long ngisayifuya inemali ikuva inemali kanzi netinkinga ke temsebenzi ke but phesheya so sinayo le certificate mina ngafundzela nje imotor mechanic ngeso certificate second cut imoto but umsebenzi ukude so ngabo uthi no likhole ngilatiko lengulube angifuyi ingulube Sure. Kunene ngicela kuvala ukuthi ufika kanjani ekulimeni ingulube ukuthi uqale nini nekuthi uqale esikolweni waqedza kufundza wasusukela ingulube noma le passion ukuthi uqhubeke ungene nawe kuba ngumlimi bekuvele kukhona ku nangwazaza nje umbeke ukuthi ufika kanjani ekubeni ngumlimi usesemncane. So ingulube ngifunze ekhaya ingulube ngifunze ekhaya ingulube njoba ngishito ukuthi so 2000 ngikhule ngayo ingulube so ingulube ngiyayadi so bathi nyalo kuyivusa kwami ukuthi ngiqale project le vitamine ngiqale last year ngikusita ngo 2025 ngikusuita ngo Youth Fund ngahamba apply bangizama ke ngema funds le loan ukuthi ngikhona ukuthi ngivuse le business yasekhaya. Okay. Bevele kuliphupho lakho lokuthubeka ingena le business noma lokuyivusa noma kumbe angayibeka kanje ufika kanjani ekutheni uye ka Youth Fund. Was it your passion ukuthi ufuna ukuqhubeka nalethi ngulube noma kumbe indzaba ukuthi bese kungatholakala imisebenzi? Iphupho lengulube livele likhona ukuthi ngilendzaba yemisebenzi liphupho lami belithi if mangithola umsebenzi yebo bengitawuthola lo mholo but bese ngiyahamba ngibuyele ekhaya ngivusa ibusiness yasekhaya lebe ngiyithanza ngoba kuyinto vele ngiyithanza kole ngiyadika akufani nenkomo nenkukhu angangeni kakhulu kuyo but le ngulube yindlo lebe yivele ngiyithanza. Wena ufundzele ini nje nasinawathatha sibeke ngebackground yakhe yasesikoleni ufunze kuphi ufika njani high school university sathe usibeke lapho before ufike ekubeni ifama yengulube. Ngifunze eCentral i-primary yami ne-high school ngisuke ke e-secondary e-Central sengangenela high school ka form 4 form 5 kaLanga high school bengakendi kahle ngiyongabe sengiyahamba ngiyofuna likhono ema results ami bengasila amahle ukuthi ngiyangena eVarsity but bekangivumela ukuthi ngangena ecollege but bengafuna ungathi ngenda likhono kubukile ukuthi okay nalokuthi ngiyise farm ngibona ukuthi ngibona ngende likhono leli i-base kakhulu e-farm linjenge mechanic
Noma liyathengakala lenanzane farm. Abefaba kahle kahle. Thiwa. Abefaba. So libe litholakala kakhulu le Kennica noma sisona ima-equipments into efana naleto naleto. Ngiyakuva ukuthi inzaba yakho ayikho fana. Ngicela usathe usibeke kuleyo journey leyo ukuthi ufika njalo khona bakusita bathini nokuthi bakunike malini uzoqala le business yakho eNtulube. Ka-youth fund ngathola make ka-Finclud. Make waka-Groningen. Ngimthola make ngimthola esontweni lebe sikhonda khona. So make mangimthola uyangitshela make uthi hey ngiyabona lapha ekhaya kini namahhoko ahleli. Isifiso sakho bongafisini ukuthi uvuse leya business. Imchazele makithi hey ngike ngaba nalo leliphupho lekuya ka-youth fund. Manje inkinga le ka-youth fund bengiyintele showcase nokuthi kusebentwa kanjani. Ngoba lithi indzawo leyo ngike ngadiva nje ngiyetasetinkhundleni timatasetinkundleni letifana leto. Ngoba bese wangithatha ke lo mathi hayi bofike office staff esikuside thine sibhale sikusayinise amaphepha ka-youth fund bese bafika baka Fincorp bato assessor lenza. Wangibuza le ndzawo yami ukuthi ikanjani ngamtshela ukuthi hayi emahhoko wami njengoba washiya a-right because ubekile befika la khaya. Ngathi hayi aselo ase-right. Wangithatha wangisa ke le ka-Finclud bangisita ke bosisi Andiswa banaPholane bangibhalisa emaphepha sasayina ngabe sengiyalinza ukuthi kutofika Fincorp ato assessor phela emahhoko ala khaya kuthi a-right tonke into ti-right cha bafika nembala ba-assessor bakhanzisa into ti-right tonke tihlobile ibhoholi khona mathanga khona amahhoko mahle akanetha kanje konke ku-right. Okay. Base ke nasayithola le funding iba ngimalini ukuthi wacala ngaphi wathupha ini wathenga ini awasi nje usifake lapho ukuthi lokuthupha Ndulube wacala ngathi ngakhi. Okay, ka-youth fund bangifunda nga-46,000 ngakhona ukuthi ngithole kudla lokungu-72 bags wema-growers bese ngithola nema-winners lang-20 kanye nema-vitamin nemijovo lawo ma-expense ne-transport ngabe singakhona ke ukuqala ke nga-October. Yes, October 2025 ngaqala ke ufaka isitoko sami sekuqala. Njengoba nyalo sengiyange kusiphetha ke isitoko sami nje lesi ngilungiselela kulungisela isitoko sami sesibili. No, empathy. Ngicela ukuyisa emva kancane nje kunene. Naku ukuthi baka-youth fund vele bakhanze amahhoko sakakhona. Nawasithi nje kancane uthi halamisi ngale business yeyo ukuthi ekhaya but ngiyeva ukuthi ngicela 2005 2001 masicala okay nawasithi nje ukuthi beyihamba kanjani ibhizinisi lapho bethithi ingakhi Ndulube benisupply kuphi usizi nje le background leyo before ufike ekuthenini show uthatha over awuzomthatha over bese imile nawasinika nje i-background leyo business yakhe Ndulube. Ekhaya 2000 umlomdala wahamba ofuna tingulube bekunenhlangano lebe sebayijoyinile shothi bayijoyina 98 uma bayijoyina ka-agriculture. So nabayijoyina bamtshela ukuthi okay kunendlela lesingakutholanga ngayo tingulube ngoba naye bekusifiso sakhe le project isuka khalomake kahle kade letingulube Uzinomthando silezi zithando lele tingulube. So bathi-ke babe no angitithole le tingulube ukuthi like asibe nato nathi other than le kagogo. So saka agriculture ke basithola ke sitoko lesingu-6 shothi 5 wema-sows and 1 boer. Bathola ke via eMidrand betitholakala eMidrand lapho. So bebasita ka-agriculture ukuthi banitholele le banilethele. Yes, sawathola ke ama-Natch Whites sayawathenga then kule production besiproducer 60 to 70 per month. So i-market target yethu bekungu-Shamrock Manzini. Yes, ngiyeli bakasithengela ngelinani likahle. So every month beyitha ne-truck yakhe atoloda stock. So inkinga ke kwabe seke kugula ke umfulomdala ke seyehla ke le production kancane kancane
seyigcine ngiyawa ngiyabona ukuthi no angibuyisele le production ngibuyisele ku standard because ngiyabona ukuthi singakhona ukuthi sibambe le market le target market futhi. Naku uyabuya uyayithatha i-vision yakho ithini lapho ukuthi ngisuka ku-supplier 70 wetungulube per month. Wena le vision yakho na ubuya uthi nyalo you taking off beyithini le yakho nyalo as Mthokozisi? I-vision yami ithi kufuna ngibuyele kuyo le target but nyalo bengisazama ku-supply lawa ma-butchery la local ngingayo nayo inkinga lesibhekene nayo yakulamalanga yale Food 10 cause nyalo tonke leti ndzawo tivaliwe nyalo angikhoni lokukhipha outside. I do have ama-customers from Manzini, Mbabane cause nyalo sesinema-platforms la kahle abo-Facebook, bo-Instagram, bo-YouTube siyamaketha yonke indzawo. People they need meat. So inkinga ukuthi kusevalekile nyalo kukavuleka ngilapho khona imakethe itaqala kugijima kahle. Kuva kahle Thomas. So ungena nje endzabeni tema-challenges ingabe kule business lo uqalile uyisebenza ngimaphi lamanye ma-problem noma ke ma-challenges lokhu wahlangabezana nawo kuyona le business yaphela idathu? Kunema-challenges le ngike ngafeyisana nawo nyalo nje ka-December recently sihlusha amasela. Sihlusha amasela asebele masela. So nyalo nje ngilahlekele tingulube leti almost 6 wetingulube. So uyabo ukuthi imali ye-profit yonke le ngabe nge-progress lengetulu. So sizama kuyilwa le mpi le but ngekusita kwemaphoyisa cha asibambisa bani futhi sibabambile le basentshontshele naleti ndzawo lebe bathengisa khona sesiyadada. Na ungamane ungene kakhudlwana lapho kuthi naku ukuthi ingulube leti 6 lilahlekile ingabe i-value yakho as umlimi inganani le loss leyo nje ukhuluma ngaleyo nokuthi as umlimi going forward ungavikela kanjani lo ukuthi namavoko bananilele bayangena noma kumbe bangena na uphumile maphe macebo lo walungisako noma lotana wezefama uvikela ukuthi loss yakho inganani lokuvekela. More mina bhuti etimanze lapha kule loss yami almost 20,000 iya ku 25,000 kule loss yale tilwa netamu. So sisazama Hathi le mali lo ispendile kuso sakhulisa nale mali yokuthi but ayi-benefit na uthengisa. yes. So lapha nje bengisabala ukuthi ingele ngifuna ngiyende nyalo ukuthi ngifuna ngilungise ama-cam sifake ama-camera ngizama nekufaka netinja cause i-fencing i-right ngayisota ukuthi bese bayi-temperature but into le ilungiseka kole but almost nje kudingakala nje lama-cam ladzingakalako ngikathi ngiloko ngilokhona ukuthi mfuma kangenile sikhona kumvisualizer simbone nabo-alarm. Okay dineleti fana leto nje okay netinja ekhaya ke umlo mdzala akasi umlo otithandza kotinja but sengiproposile ukuthi kwamele ukuthi sihambe sigcine sinato tinja la khaya stove umashoti yangena but otherwise eminyakeni bekude lenkinga yekwetshelwa tingulube eminyakeni that this one is the first time ukuthi silahlekelwe tingulube ngalehlo. No, kefana siyathemba ukuthi kutawugcina kulungisekile naloko leyo technology losofise kuyifaka endaba nasenayo. Uqhubekele empili as umlimi lomncane ngiphi advice longanika lomunye lofisile naye ukuthi aqale emagama nje kumkhuthata longamtshela wona ukuthi okay la ukhona khona wena le step lososithethe angenda kanjani lomunye uyifaka kancane ngale noma uyifaka kakhulu yakhona leyo uyifana ukuthi ufika kanjani uzasitakala nalomunye ukuthi athole leyo funding nalawo ma-tips ke aka-farming nje ukhula lomusha afike la ukhona wena Timanzi. Ya Timanzi kule farm project le but it's a business lenemali these days
Ngiyathatha inkukhu tinemali netinkomo tinemali, but iy'ngulube lengiyi-discover ngayo, lo msebenzi wayo awusilo omningi. Two, kule sitoko kumflomusha lengamyeta i-advice, leti lwane akusito letivamise kufa. We understand. I-mortality rate iphansi kakhulu, ngingasho njalo. Lokufa kwato akusilo ongathi kuba kuningi. So uyakhona ukuthi wondle letilwane takho uthole inzuzo leningi, nemakethe iningi, ikhona imakethe. Ikhona imakethe bhuti. Ikufa kahle. Emagama okay, labanye ukhenza ukuthi banawo lama-ideas but ukhenza ukuthi badzinga emagama ebakhuthaza as umuntu omusha ukuthi sukuma njani aze afike la ukhona khona kodwa yini le yendaweni wahluka kunalabanye ukuthi ube sonele ingulube sonema-suppliers lo siwa-supply. Uhluke ngani wena as usesemuntu omusha kunalabanye la sithole banawo lama-ideas but abakafiki la ukhona khona namuhla? Thina basibita ngema-risk takers. So ngalesinye isikhathi kuyabita ukuthi u-risk. Njengomuntu omusha sinawo amandla sikhuthele, but siyesaba loku-risk-a, sithathe ama-risk. Sinama-ideas but bese sibuka ukuthi ingabe umngani wami loseceleni utawuthini. Labanye inkumbi yethu nje siyuthi thina sifuna ukungena e-office sifake obothayi sibe bahle, kanti inangizane inemali nayo i-farming. So kumkhuthaza umuntu omusha ngithi mina ababe courage, bavuke basebenze babe nemandla, noma inkinga yethu isiyuthi siyavilapha asifuni nokubamba, be hands on. Yonke into le esiyenzako nje sithanda lokubamba bamba kunjalo. Sibuye-ke kiyo-ke ibhizinisi yakho ingulube. Ngicela nje usithathe usibeke ukuthi uyatikhulisa, uyatibulalela noma wenda njani lapho ifika njani seyifika la lothengako. Leyo process nje ukuthi isuke ehhokweni ifika njani kumthengi le ngaphandle. Okay, thina la ekhaya sinenhlanhla mina bhuti Phesheya, sine-butchery nje la ekhaya naye emva kwakho garage. So ngiyatibulalela manje ngisalungisa yona i-abattoir ukuthi ibe standard ngoba tonke izinto njengoba ngisho ukuthi ngisabuyela tonke izinto ukuthi maintain tibuye ku-standard. So ngisafuna ku-maintain kahle ngakhe kahle i-abattoir yami ibe standard noma kungaba yi-one room. Then lokunye mission ikhona iphelele yokuqoba, so ngiyatibulalela ngiyatifakela emafrijini. I do have freezers ne-cold room ikhona, ngifaka kuma-freezers siyifrizise bese siyayiqoba, umshini ukhona. We do have i-bensol yethu ekhaya, then siyikobe sinemishini yekuphaketha i-kale, we scale it then bese ngiyahamba ngiyideliver ema-customeni ami seyi-ready. Kuva kahle. La singathi siphinde siyaqhubeka khona lapho ukuthi watfola kanjani ama-customer wena lo sonawo? Ngiyiphi indlela watisebenzisa ukuthi uvulele umarket? Nokuthi-ke ngitiphi itaba lo tendako ukuthi umake sure ukuthi nenyama le keep it up ile quality lefunekako lengaphandle market. So ngaphindze-ke so usherisha-ke nema-future plans akho nje ukuthi going forward ufisa kufika kuphi as umlimi noma-ke somabhizinisi lo enda tekulima. Okay, Timanzi, inyama yami nginasho ukuthi iku-high quality ngalokuthi ngiyedinga le bese ngiyatifaka tinsita kulokudla kwethu. So ngisakhulisa le ngulube ngiyadi ukuthi ngingakufaka yini noma seyi-secret yasekhaya ngoba unendlela yakhe yokukhulisa nendlela ye-feeding sine-technique lehlukile kulabanye. Njengoba ngisho ukuthi sisuka ku-2000 sifuye ingulube ngikhule ngayo, we know the techniques ukuthi okay sonke sithanda ukudla kunye, but the technique yekufida nemanti ne-ratio ihlukile. That's why sikhipha i-quality meat. Sile kusisherishela noma imfihlo ya Okay, akube imfihlo yami but lo fisile
ukuthi limfundise manje nje lo ofisi lo angenta kanjani la ukuze naye awukhanze akhona khiphida inyama le equality chelawo. angakhona ukuthi aqhumane nami ngitawusharisha ama-information ami masiqedza. 'Cause ngike ngasita nalabanye bantu nje ma-brothers ami khona around the-Stegi labatsala lamanye Lokufundzisa bantu nje labafuna kufuya 'cause bengihle ngiwarentisa even lamahhoko mase ngiwile. Ngihle ngiwarentisa lamahhoko. So, kuba kanjalo. So, ingulube yami ngiyayihambisa-ke iya kuma-customer ngenta sure ukuthi ihlale i-fresh ingulube yami 'cause nalama-fridge konke into efana naleto. bantu batawufuna kwakhe ababukele ukuthi ingabe uyithengisa kanjani, uyithengisa as a bulk, uthengisa noma sathu sibeke nje ukuthi uyayiphekeja, uyithengisa bomalini abafise ukuyithola bayithola kuphi? Ngivamise ukuyipakheja ibe ma-1 kgs nema-5 kgs ihlukana kabili yami ingulube. I-1 kg iba u-70 emalangeni, i-5 kg iba ngu-350. So lale gcwele uyayithola ekhaya. Akusho ukuthi nawe le ifunako lo gcwele 'cause there are customers labafuna kuphaketha nabo njengami. La igcwele uyithengisa ngamalini? Ngivamise siyibulale sibe sesiyayikala likhilo lalakhaya lithi 65. Mase siyikalile then bese-ke siyaqhubeka nalamanye ama-process-ke alokuyifaka emafrijini. Siyakufakela efrijini lakhaya konke ukuthola kuphelele lakhaya. Ngicathi konke kuhle ukuthola kuphelele, siyakuqobela, siyaphakethela konke ku-right. Ngicela ukuthi-ke manje sake sikhuluma ngawo-ke ema-future plans akho. Kukhula lokufisile going forward. Ifise kufika kuphi as somabhizinisi lona imati ngulube noma umfuyi ngulube? Futhi phesheya ema-future plans ami makhulu. Njengoba kune-scarcity senyama ngulube eSwatini kahle kahle. Ngifisile ukuthi ngilibambele liphupho ngoba nami kunema-mentors ami lengiwabukile phambili. Bantu labafana nababe-Duncan nababe-Shongwe la umakhelwane wami lo ne-abattoir endaweni iMathethe. Ngifisile nami ukufana nabo bafuyile basibamba standard and ngifisile ukuthi nami inyama yami ngiyikhiphe siyithengise kulamanye amave. Sifiso sami nje kuba ngileso mangingakhipha nje at least 500 ma-porkers ngenyanga siyosengise kulamanye amave noma sihambe siye overseas. Uvakashi kumele. Cha kuyovakala sinene ngisesigocoda. Kunamasifo kulamalanga lesefuthe uke wasisinza uku-affecta kanjani wena as umlimi kule bhizinisi la awuthi uqale kulo mnyaka lophelile ngicela lofika lesikhathi lapho khona nalesifo sisebhememe ingabe kuku-affecta kanjani ukube iplan lakho lebhizinisi lobo unalo? But phesheya iFood10 isivalele inkumbi weminyango. I do have customers lamaningi njengoba bengishito Timanze Manzini Mbabane emgwaqweni asikhoni lokuhamba these days. And inyama nyalo bafuna ukuthi ibe approved bo songulube bete bayati-assess ngoma leti ngulube tiphakathi kuyo lesifo se-Food10 nato tiyasithola lesifo. So ngiyokusikasanyana kuyihambisa nyalo nje ingulube asikhoni lokuyigijimisa kahle but sithemba ukuthi kungavuleka tinto titawuba lula sizakhona ukuthi bese siyayihambisa. Siyabonga sikhatha ukuthi Timanze sekungacela nje ukuthi kube kuvalelisa nawo magama lamabili lamathathu lo ngawakhuluma isiveni noma kumbe kubona abanye labasha abafisile kungenela Donut Agriculture magama nje lo ngabawapha ubona wona ezokuthaqhubeka ba sazama na ukudala farming. Timanze nginamagama lamanyana la few. Imali isetandleni, imali isemhlabathini. Bantu labasha abawuthanzi umhlabathi, abawuthanze umsebenzi wetandla. Nguye lo silethela imali kulamalanga. Nguye futhi lo tondlondlobelisa lelive nyalo. Umsebenzi wase-office angukwayi but ngibona ukuthi uyathengakala wona but kulesikhathanyalo we need more raw materials
kuleli vela kaNgwane. Sesikubonile lokho isinema shortage lamaningi. So ilokufaka khathi ikudla. So siyakugcina kudla, siyagcina imisebenzi yetandla, siyagcina ukuthi sivule amathuba emisebenzi. Ngoba nami ngilana nje ngisaqala leti ngulube. Nami bakhona labalela bato benefita kimi. Nyalo mengihwaya angisahwayi ngedvana. Sesiba babili but kuba nemaka ekhaya ohamba nemishini. Lo ngisita ngithi hayi nakujaha sengikubhadala nganayo emathuba. Iyaqala iyavuleka lapha enangizana imethuba emisebenzi. Nami ngisitha esiveni. Ngikhamba kwesikhathi nami ngidabe nginamahhoko sekagcwele kunabo bomake nabo bobabe sengiyadalisa ngidawuqasha umuntu lata ngisitha ekuwasheni. Iyaqhubeka sive siya benefita. I-community yami iya benefita nenyama i-community ya benefita. Hayi siyabonga kakhulu Mtimanzi. Sesivalelisa nje. Ngicela ukuthi usiphe le nombolo usho ukuthi bangakuthola kuphi ubese ubala nale nombolo yakho ukuthi bakuthola kanjani enombolweni yakho. Kulabo labatawufisa kodwa nalabo labatawufuna lelo lwazi lokufunza ukuthi bahlanganisa kanjani abafuna kuhlanganisa labatawupha bona ingulube tawo. Labafuna lusito kimi bangangithola ngetinombolo tami letimbili daga MTN. Yekuqala ngicela ukuniketa lena ina WhatsApp ikahle. Uyangi-WhatsAppela ubese uyachaza ukuthi ngitawuthi nganalisiko tonal nanali. Ithi yona 786028. 786028. Lelenye ngivamisa ukuyisebenzisa kakhulu kulaba betinyama. Cause yona ngiyo lengisebenzisa ama transactions kakhulu. Yona ithi 781 77747. 781 Hayi ba. Mtimanzi. Boma social media khona indaba la bangakuthola khona. Social media bangangithola kuma Thokoza Cody Banks Kunene. Mathokoza Cody Banks Kunene. Hayi siyabonga full isikhathi sakho thina Mtimanzi akube kuhle. Bonga mene for support. Embarrassed.